fit any asese ni din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and ma ba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe. Too much ashafo mema obibia akwaba ede eba too much GH so uni aba akwesi kapane ne so minimum edi eye ehye na mo amunim se ade echi ade se bia yete ensemfofo na setenti yesu so die yenyai eche so ade biara eda na ene de yenu aba bi ede eye chopa twitwiri die akwakoma eye ye mampanyi dada John Dramani Mahama brache se wodi eye na woda na wode eye awoda pa ema na na se was celebrating no na wo kan anase wo person one wishing no happy birthday no and someone wo kan ede e kan ho no abusuafo asefem na mamunim se too much dan da e catch am say we are your number one loyal incredible channel ban and someone just say dodo na entiase dodo na ehunu mu nchirimu ayede ye ba ebebechirimu ede emam former deputy chief executive officer CEO of Ghana Tourism Development Company yenuaba eye Akua Blakofe edin sembi aba betu eye edwache se wono ena wode chopa no ema eye former president John Dramani Mahama na nensem a wode etu edwa enyina eye se ye mampanyi dada emfa ne mfonso enche no se wono ene eye anyuntofo ne actresses ne actors fo ebinom esi jina ye eye womo adwensem womo ebe kwakwa kopesika na sem wombe kwakwa kope appointment na enunti no ye ma womo ekwanse so wombenya appointment ne dia ene eba ne sadia womo endi eye former president atem na womo ntage ne se oye corrupt na ne nyina mu no womo jitu mu na womo yeye na nsusu womo ye wieye na womo de eye ye mampanyi na adodankwa ekufo adom ebebetina akonya no so no womo hu se womo aboka papa ometwofufuo antonkwemu emosiamu mum ena womu etwa edeto ye enuntu wosre mampanyi dada asem wonfa eye ne mfumso enche no ne womu aka na wode eye birthday wish no etu edwache so wode mampanyi emfonyi no wonu mfonyi gina wode sei na ebusiafo wode ne nsem no etu edwa. Happy birthday former president Mahama of Ghana. Enjoy your day and forgive me personally for helping to bring Nana to power. Yes, there was corruption under you, but it's nothing compared to person we replace you with. Had I known anyway. Happy birthday. Na nensem we ya wodi etu eye edwano na chese e man eye ni followers ene ne fans dwen wa womo entiase se wodi ade we ekokoto eye ni post asem wo Facebook na wotimi tina ase 2016 what na swa twen ma mampanya ba betina akonya yisu adi o ma yisu for 4 good years a wo pray eye akonya ni ebiem se de obeya obesa ba betina so for another 4 years na chese ni dwumedi obedi ye se mampanyi no SCP for 8 years no afei en ode sa ensem we etu eye edwa na chese wo mo dwen ho a wo mo ente eye asem na adenti na afei en ode chopa eba no de chopa na eba adenti nsuso ena mampanyi birthday anana woda emum ena wo betro eye sa ensem eye we na ye nuaba eye Akua Blakofe echema wono denti a wo resign ye bra ye de ni see wonum se wonum na meme ye eye deputy CEO emfama eye tourism development authority no eye because of se panya ye de ne share na se no wono de na je se akwanto na ye ne de se what na play mo koba hwihwi enom ena ye ne de na wo benya ne kakrawa ebina no na wo dwen wono no so wo hwa what na eye akwan akonya no so anasem wo hye wo bia se a wo bia wo mpe wo manin kanko wo bia wo mpe wo manin koso eye wo man no eka ena wo bo enunti wo ye na adwen se wo besi ede efe na chese eye nipa wo be hye na se eye Johnson Tachi na wo huni se eye Johnson Tachi no enya de se wo be ye den wo be boa na na so be boa eye wo man no enunti wo di eye sa eye dwuma no na eno na man
Abranti wa bia wono nso so ebra eye Akua Blakofe ede nsem no betu dwa woni Facebook post no ase no ankoye amfa ama no ede ensem bi ebetu eye edwa na wono nso so ne nsem a wode etu dwa no kiremu am eni kwan se yetie eye Akua ne nsem a wo kan esansem enya de se wo pe eye ye mampanyi His Excellency na Adodankwa Akufo adu eye na sei na wode ne nsem no etu eye edwa na wo chemu ese Akua Blakofe wanted to become the Minister of Tourism and Creative Arts, but because of her little educational background and knowledge in basic public relations, she was considered and was given the Deputy CEO appointment as Tourism Development Authority. But this woman, who was greedy and wanted to be minister at all costs for whatever reason, resigned from her position as Deputy CEO for Tourism Development Authority. And her resignation was based on the premises that Nana Addo didn't give her a position as a minister. So why is she trying to detain the image of MPP and Nana Adodankwa Akufo-Addo? Perhaps for the favor in the eyes of John Dramani Mahama in the unlikely even he becomes president again. We ene eye and someone yenua Bema Johnson techi edi eltu eye edwa osusu sem eni gwanse Ghana fo etie eye Akua Blakofe ne nsama wode etu dwa ne sanse eye entro enkoan na ebusuafo yenua ben ne nsama wode etu dwa denti ene twentwen ya na se e ma ne twentwen ne na se a wantimi ama meka afei ene wode sa ense we etu edwa na se ye sa ena MPP amanyoko no ehye wo ma wo mo ye ya ene na eye ne kwan so a eno no se mampanya na se empanifom ye de eye akonwa be ma obi na se dibre be ma obi all because of say wo be twantwo de ato obi so ye sa omayi ebeboa anam for dwentwo wo fa ensemi hu ebra e wotuma GH your comment section so ebiemu like a videos na share e all the social media platforms so media e de APC kapa dasene ye be sanehia the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase epe wo wi ase ya asondin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne yama papa a wo pe ahwe nyame shira too much GH we boy what shout out to your fans and everybody who is watching too much GH.